A u susret sajmu zapošljavanja o kome smo pričali juče sledi jedna interesantna priča, naime od robotskih inovacija u poljoprivredi, unapređenja proizvodnje biljnih proteina do poboljšanja sistema proizvodnje hrane u Africi, osnaživanja malih poljoprivrednih digitalnih tehnologija. Udruženje za inovacije i preduzetništvo Foodscale Hub učestvuje u svim ovim zanimljivim evropskim projektima i u narednim minutima pričamo upravo o tome. Evo, ja sam znatiželjna da saznam o čemu se sve radi. S tim povodom sa mnom u studiju Julija Mitrović i Sandra Kolerić iz udruženja. Dobro jutro. Dobro nam došli. Ili vam je rano ovo, 8 sati je? Ne, mi smo obično sada već u kancelariji. U kancelariji. Pripremate se, pretpostavljam, za sutra. Julija, kada biste imali sad 30 sekundi, kao što smo mi malo pre pričali, pre uključenja, da mi objasnite o čemu je ovde reč, kako biste vi predstavili naš ovaj Foodscale Hub. Pa rekla bih da smo osnovni 2019. godine i da mi radimo na oko trenutno 20 evropskih projekata. I kada bih objasnila nekome šta je projekat, rekla bih da Evropska unija ima razne programe finansiranja. Mi konkretno radimo projekte iz programa Horizon 2020, Horizon Europe, Interreg i također Erasmus Plus, za koje je vjerojatno i većina gledalaca i čula. Naši projekti su iz oblasti poljoprivrede, iz oblasti zaštite životne sredine i mi radimo na tome da obezbedimo budućnost hrane u Evropi, posebno kroz razvijenje novih tehnologija, primjene tih novih tehnologija u Evropi. I treba reći da mi u okviru svakog projekta sarađujemo sa vrhunskim univerzitetima, institutima i također sa kompanijama. Rekla bih također da radimo i sa vanevropskim organizacijama. A kada bih opisala profil radnika u Foodscale Hubu, ima nas raznih, tu su project menadžeri komunikacija, profesori, biznis developeri, ekonomisti i slično. A ono što je naša uloga kao Foodscale Hub u projektima jeste da mi smo zapravo ti koji pomažu naučnicima da njihov rad ne ostane samo u laboratoriji. Mi smo ti koji pomažu malim i srednjim preduzećima, startupima, kroz razne radionice i treninge, da njihov rad postane, da njihovo zapravo poslovanje postane održivo. I postane vidljivo, pretpostavljam. I vidljivo, imamo razne otvorene konkurse kako za njih, tako i za poljoprivrednike. Kada kažete da su vam interesantni radni zadaci, šta to konkretno znači? Pa to znači da mi imamo priliku da radimo, kao što rekao, sa tim raznim organizacijama, recimo institutima, i onda ste vi prosto u prilici da vidite kako funkcioniše jedno internacionalno okruženje. I nam je to posebno sa strane ovako komunikacije, rekla bi, zanimljivo, zato što su veoma i kreativni zadaci, a sa druge strane imate stvarno posla sa veoma, kako da kažem, preciznom vrstom posla koje zahteva dosta odgovornosti i dosta pažnje. Sandra, vi ste se nedavno priključili Foodscale Hubu. Šta vas je privuklo? U suštini najviše me privukla ta neka opuštena atmosfera koja se mogla osjetiti već i na samom razgovoru, ali i kultura zapošljavanja mladih. U našem timu ima dosta zaposlenih koji su došli preko programa Moja prva plata i kojima se ubrzo ponudila mogućnost za stalno zaposlenje. I s obzirom na to da u današnje vreme generalno pred mladima nekako stoji taj neki pritisak da odmah posle završenog fakulteta moraju da imaju već par godina radnog iskustva. Veoma je lepo vidjeti zapravo da se mladima i pruži prilika da to iskustvo steknu i da uče iz raznih oblasti. Moji utisci za sad su zaista veoma pozitivni i imam priliku da radim tako u nekom odgovornom okruženju i na ozbiljnim projektima, ali u isto vreme bih istakla da je tu najvažnija podrška tima i to da svako od nas novih zaposlenih ima svog mentora sa kojima može da radi individualno i prolazi kroz sve zadatke, ali uvek postoji opcija da se svakome obratimo za savjet i da pitamo za neku pomoć. I Sandra, šta ste vi po struci? Kako izgleda vaš radni dan? Šta sve radite? Moje zadaci su zapravo dosta raznovrsni, od samog tog nekog digitalnog marketinga pa sve do odnosa sa javnošću, sprovođenja podcasta i intervjua, ali isto tako rad na projektima je veoma raznovrstan i upravo pruža tu mogućnost da prosto vidimo u čemu smo najbolji, gde želimo dalje da se usavršavamo i samo to rad na engleskom jeziku je dobra baza za rad u internacionalnom okruženju i generalno za karijeru u komunikaciji. Julija, rekli ste da ste uključeni u više od 20 projekata, je li tako, da se bavite različitim temama. Kako ti projekti uopšte doprinose unapređenju evropskog
prehrambenog sistema, je li tako? O tome ste i pričali, zaštiti životne sredine. Na mnogo načina. Ja mogu navesti par primjera. Na primjer, imamo Valpropet projekat koji poboljšava proizvodnju biljnih proteina u Evropi, ne samo za životinsku, nego i za ljudsku upotrebu. Tu je, na primjer, i In-Cities Food projekat, koji je jedan naših primjera projekata gde delamo i u Africi. Radimo na tome da se smanji količina bačene hrane kroz inovativne tehnologije kao što je, na primjer, insect farming. A kad je u pitanju smanjenje bačene količine hrane, tu je i Crexens projekat. Crexens, na primjer, koristi senzore, koristi baze podataka kako bi pratio i sprečio pucanje voća. Kada su u pitanju isto baze podataka, tu se recimo nadovezujemo na Stellar projekat. Stellar koristi veštačku inteligenciju kako bi kroz jednu platformu isporučio korisnicima korisne informacije za rad upravo u toj poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Također imamo projekte koji se fokusiraju na stočarstvo, na primjer Step Up, Digi4Live, a pričali smo o tome da pružamo podršku poljoprivrednicima. Radimo to, na primjer, kroz Farmtopiju. Farmtopija razvija inovativna poljoprivredna digitalna rešenja i želi da učini ta rešenja dostupnija, to je, kako da kažem, jeftinija poljoprivrednicima. Eto, to slično radi i naš Open Agri projekat. Sve što može vidjeti na našem sajtu Foodscale Huba. Sandra, na koji ste vi način uključeni u sve ove projekte? Malo pre sam pitala šta ste po struci, pretpostavljam da se bavite, da ste u sferi komunikacija. Pa ja sam zapravo završila inženjerski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka, ali također sam se usmerila u 4. godini na marketing i na inženjerstvo medija, tako da imam i to neko znanje i samog digitalnog marketinga, ali i tog odnosa sa javnošću, komunikacije i ostalo. Tako da zapravo u suštini svo znanje koje sam stekla tokom studija mogu i da primenim na svojoj sadašnjoj poziciji, s obzirom da radimo i pisanje blogova i postavljanje na sajt, također i SEO optimizaciju, postavljanje društvene mreže i generalno sve te neke komunikacione zadatke. Jasno. Gde mladi ljudi koji sad recimo slušaju ovaj razgovor, kako da vas kontaktiraju? Pa mogu da... Interesantna je priča, zato pitam. Jeste. Pa za početak da kažemo da mogu da nas posete sutra na sajmu zapošljavanja na Novosadskom sajmu. Mi smo tamo od 10 sati. Imamo otvorene pozicije, recimo za project menadžera, tako da pozivamo sve zainteresovane da dođu. A osim toga mogu da odu na našu LinkedIn stranicu. Zove se isto također Foodscale Hub, Foodscale zajedno, Hub odvojeno. I uvek smo tu da odgovorimo na sve poruke svih zainteresovanih. Julija, sutra na sajmu zapošljavanja, prosto malo da se vratimo na taj deo, pripremili ste, jel tako, neke nove radne pozicije. Ono što je potrebno, pretpostavljam da ljudi, mladi ljudi, odnosno svi koji su zainteresovani dođu sa nekim biografijicama, jel tako, i oni će tamo imati priliku i sa vama direktno da popričaju, jel tako, da se upoznaju malo sa vašim radom. Apsolutno, sa našim radom, sa konkretnim projektima, kako bi oni prosto stekli sliku šta je to što bi oni radili. Apsolutno je poželjno da dođu i sa biografijama i sa time da su i možda malo istražili Foodscale Hub. Mislim, to je prosto neki ovako opšti savjet koji ja mislim da je Sandra htjela da, a to je da uvek treba malo istražiti kompaniju za koju ste zainteresovani. Sandra, da li ste se vi time vodili kada ste pristupali? Jesam, ali generalno ovo je jedna industrija koja je onako kompleksnija i možda nekome na prvi pogled može zapravo da deluje kao da im je to nešto nepoznato. Međutim, ovom prilikom bi generalno i ohrabrila sve mlade da se nekako upuste u te neke možda i nepoznatije industrije, zato što je generalno najvažnije da postoji te neki univerzalni set veština i nekih, da kažem, vrednosti koje kasnije mogu da se vrlo lako primene na neke specifične zadatke, pogotovo uz podršku tima. To ne bi trebalo da bude neki problem ukoliko nema neko specifično iskustvo. I veoma je značajno da ljudi generalno i prilaze, postavljaju pitanja, pokažu svoju zainteresovanost, jer pogotovo ukoliko nema nekog relevantnog iskustva radnog, na taj način će se ljudi istaći i pokazati zapravo da su potencijalni kandidati. Odlično. Julija, sutra predstavljate, pretpostavljam, neke projekte na sajmu. Malo pre ste nagovestili neke od njih. Možemo i ovdje da ih ponovimo, predstavimo? Pa evo, kao što smo i rekli,
ovi zapravo neki projekti koje smo pomenuli, pa da, o njima će moći više da saznaju posetioci sutra. Tamo će biti neki naši project menadžera koji ih vode, kao što recimo upravo i Step Up koji se bavi prelaskom iz tih tradicionalnih metoda stočarstva u inovativne metode stočarstva, na primer. I kao što je i Sandra rekla, to sad sve ovako može zvuči nekome nepoznato kao project menadžera, a ovo je više neka poljoprivredna sfera. Bez brige, tu smo i da objasnimo, ne očekujemo da neko dođe sa potpuno oformljenim znanjem, nego ono što je jako dobro u Food Scale Hubu, učiš dok ideš. I vama je, pretpostavljam, bitno da neko pored obrazovanja bude vredan, kvalitetan i da ima ambicije da radi. Pretpostavljam, Sandra. Jeste, da tako je. Najvažnija je ta neka želja za učenjem i napredovanjem, kao i u svakom poslu. Devojke, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Mi ćemo svakako sutra, naša informativna ekipa, biti na sajmu zapošljavanja, pa ćemo malo svratiti do vas da vidimo kako to sve izgleda. Naravno, dođite, imat ćemo možda neke zanimljive kvizove, pa da znaju gledaoci. Hvala najljepše. U nastavku našeg jutarnjeg programa gledamo kako nas se vreme očekuje narednih dana. U Novom Sadu, evo, 5 stepeni, počeli smo sa temperaturom od -1, 5 stepeni, vlažnost vazduha 70